on je rekao ja sam Bošnjak. Mada Teofil tvrdi da u njegovoj kući je već bilo to ime potpuno zaboravljeno. Međutim, službenik granični uopće nije ni trepnuo, jer za njega je Bošnjak bilo historijsko nacionalno ime naroda u Bosni. To posvjedoče i danas, gdje smo mi Preporodovce vodili, to su groblja kad se prilazi Gracu, svake godine zagrebački Preporodovci ide na to groblje, gdje na ulazu i svečanost bude godišnja pod imenom bitke na Monte Meleti, Austro-Ugarske, gdje su Bošnjaci, kao topovsko meso naravno, bili presudni u borbi za osvajanje tog vrha planine Monte Meleto. Iza Kapitanovića, u vrijeme, to je prva ta generacija europski obrazovanih ljudi, imamo, više kao primjere sam ovdje naveo, Behar, kad dolazi mladi doktor lingvistike Safetbek Bašević, pa Gajret i društvo i kasnije List, koji je društvo koje je osnovao Bašević, ali nakon nacionaliziranja snažnog srpskog upliva u njega, onda je Bašević osnovao Narodnu zajednicu. Biser u Mostaru, koji je lani proslavio 100 godina i koji je kao reprint izašao u muzeju Hercegovine, što je velika zasluga za kulturološki prostor bošnjačkog naroda, su bili listovi u kojima nije bilo puno, ova tri posebno, ova Behar i Biser, nije bilo politike, nije bilo društvenih kretanja ni problema. Međutim, u drugim listovima, recimo u Savetu, bilježi se ta sudbina ne samo pojedinaca, nego i cijelih kolektiviteta. Za svako proučavanje, nažalost, nijedan od tih listova nije u toj mjeri proučen, osobito ne njihove političke dimenzije, one stoje kao potpuno nedodirnuti jedan prostor. Mi danas, na primjer, ne znamo koja je bila politička uloga, osim graditeljske, Mujage i Komadine. Jednostavno, kad biste sad pitali, bili neko znao isto išta o Mujagi, osim nekoliko viceva, i to nerijetko su banalizirani, kao ja vidim na internetu, koje Mujaga uopće nije mogao izgovoriti, kao leksike, koje znače prilično prizemne pojave, do tog koje je on bio politička opcija. I izuzetno je bitno da odredimo njegovu poziciju prema poziciji muftije Džabića iz tih početnih vremena, kraja prošlog stoljeća i početka tek iz Džabićevog pokreta, iz kojeg će se osnovati prva uopće politička partija, muslimanska narodna organizacija sa Alibegom Firdusom na čelu. U književnosti se javlja također prva generacija. Ja volim reći ovako kako je mostarski pisac oštećen, odnosno ovdje je riječ o dvojici, Osman Nuri Hadžić i Ivan Miličević su nerijetko pisali skupa, osobito te prve bosansko-hercegovačke romane, na Nereti, na primjer, pod imenom, zajedničkim imenom Osman Aziz. U bošnjačkoj književnosti je prvim romanom proglašen roman Ekhema Mulabdića, koji je izašao najmanje 2 godine, sad 1895. mislim da je izašao, a pojavio se kao tandem, vrlo rijetko u svijetu imaju tandem, ili Fitetrov, na primjer, ili neka cura i dečko pa pišu zajedno pjesme, pa neki se i ožene, tako. Tako da imamo to. Prvi, dakle, bosanski roman je mostarskih autora. U pjesništvu ponovo imamo tog pionira u mnogim, i u političkom, kao predsjednika Bosanskog sabora, Safetbega Baševića, Osmana Đikića, Musu Čazma Čatića, kao jedno od najblistavijih imena uopće koje se pojavilo u bosanskoj i u bošnjačkoj književnosti posebno. Njegov rad u Mostaru između 1913. i do trenutka kad su ga pozvali u vojsku, bio je toliko ispunjen radom
to sam u Tešću pričao, da je moja teza da je on zapravo bio između života i smrti već tu u Mostaru, pod pritiskom ogromnog rada. Tu je izašla i njegova prva i jedina knjiga za života, s tim što je on osobno nije uspio vidjeti. Bezbroj knjiga, tekstova, stranica on preveo, drama, studije i tako dalje, sve su to ta prva imena koja govore o tom izuzetno važnom vremenu za modernizaciju našeg dijela svijeta i naših života unutar užasne drame koja se desila sa tim promjenom jedne kulturološke i životne paradigme. Austro-Ugarska, nezavisna država Hrvatska i Jugoslavija su vrijeme u kojima se u odnosu prema bosanskom jeziku gotovo neće ništa promijeniti na bolje, nego zapravo na gore. Već od 1918. kad Mujaga Homadna u Mostaru, na primjer, te zadnjih mjeseci te godine, formira svoju vlastnu gardu i kao stari čovjek se stavlja s puškom, sa multietničkim, danas smo rekli, jednom gardom, u odbranu od srpskih komita, koji kao oslobodilačka vojska Srbije najavljuje iz Nevesinja ulazak u Mostar. Mi imamo jednu snažnu srbizaciju jezika. U Kraljevini Jugoslaviji, evo, baš prekjučer sam gledao Musavat, sve zakone tog vremena imamo dobrim dijelom na ekarskom, ili danas bismo rekli, određenju srpskom jeziku. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevini Jugoslavije od 1920. Na prostoru ove 4 današnje države, srpsko-hrvatskog jezika, jezici su hrvatski i srpski, pa se u smislu imenovanja jezika nije ništa promijenilo. Kad gledamo na prostor cijele tadašnje Jugoslavije, to je ta prva, onda imamo još jedan jezik, to je slovenski na sjeveru, ali nemamo dole na jugu ono što smo vidjeli na početku, da u zapadnim jezicima imamo i makedonski. U 1941. godine, isto je jedna vrsta anšlusa zapravo, Ante Pavelić proglašava Bosnu hrvatskim životnim prostorom, svi su muslimani dekretom Hrvati, pravoslavni, dakle Srbi se smatraju stranim tijelom u NDH, o Židovima da ne govorim, jer to je već bila izašle deklaracije o njihovim deportacijama i jezik je samo jedan jedini, hrvatski, a čak neće za godinu dana se smjeti spomenuti ime države kao Bosne i ona se 1942. ukida, dakle termin Bosna i Hercegovina od Austro-Ugarske koja je započela kao termin trajati, ona se proglašava nelegalnom i u tom smislu, ako se lansira, onda je i kažnjena. 1945. godine na planu ovih 4 republika, odnosno sada država, hrvatsko-srpskog jezika i unutar ta dva kao krajina, ovi se drugi jezici ne naziru. Ne nazire se, mada je nacija proglašena i imenovana Crnogoraca, njihov jezik se također ne spominje. Nešto će se kasnije godinama govoriti nešto više o kulturi, jer je Njegoš napisao da je on Srbin i tako dalje. Prema tome, kao ideje, tek se javljaju u novije vrijeme kad je riječ o Crnogorcima, gdje oni čak sad imaju 2-3, vidio sam u jednom listu, njihovom srpskoj crnogorski književni list, imaju 2 sova predložena više čini se. Ali u imenovanju jezika, dakle, ostajemo na istom, jezik se kroz medije, osobito printane, izuzetno srbizira, tako da se po leksici mi idemo u pravcu kao poželjno da u pismu bude latinica,
a u govoru ekavica. Alija Isaković je, čini mi se, 70. godine objavio jednu zbirku tekstova. Ja sam taj tekst vidio prije toga u časopisu, koji ima u sebi analizu bosanskih pisaca i kojim oni, tada se govorilo, varijantom pišu. Ja moram se pohvaliti da je ime ne spomenuo tog, kao vrlo mladog pjesnika, i ja sam bio jedan od rijetkih, tada suvremenih, živih pjesnika koji su tih godina pisali, ako je to nešto pohvalno, nije niti pohvalno ni poputno, ali je zanimljivo da je samo jedan mali broj pisao i ekavski. Ogromni broj je ekavizirao. Od Izeta Sarajlića, koji je vratio se materinskom jeziku tek u toku ovog rata, a o mrtvima sve najbolje, dakle, do niza drugih pjesnika. Kako se zove onda jezik? Pa, ono što je Krleža rekao, uvijek su Hrvati zvali jezik hrvatski, od Marulića, a Srbi su ga zvali srpski. Međutim, mi ga zovemo SH ovdje u mostarskim školama, srpsko-hrvatski, nerijetko samo srpski, i u tom smislu dolaze godine prema ovim sadašnjim, koje uvode u nove i tragedije. 70. godine se priprema popis stanovništva za 1971. Predviđa se, jer je Centralni komitet odobrio, novo nacionalno ime za ogromni broj bosansko-hercegovačkog stanovništva koje se izjašnjavalo neopredjeljenim i u manjem broju pretežno intelektualaca i književnika, hrvatskim ili srpskim. Kad danas neko pita o tim godinama od mladih ljudi zašto je Mak bio srpski pisac, Meša Selimović hrvatski Mak, a Meša Selimović srpski ili Izet Sarajlić, onda je to na prvi mah teško objasniti. Ali iz ovog se može nazreti, a svi se možemo sjetiti svojih očeva ili nena i deda, da te deklaracije su najčešće bile zaista, što je Mak jednom u Zagrebu ispričao, čisto deklarativne, jer je pisac koji stvara, ako ne može to objavljivati i ako niko ne zna za to što stvara, on mora stvarati kroz medij jezika. Bosanski jezik ne postoji, jer nema svoje ime. Njegovo ime je zabranjeno. Tek stvar koja nije imenovana, ona ne postoji. Međutim, bosanski jezik je bio imenovan i međutim u političkim sredstvima je on ugušen. I to je ona Bartova. Dakle, to je kolektivno onda ubistvo jednog naroda. Njegovi pismi tada traže izraz. I onda ih traže u jezičkim mogućnostima, od Cijarića kao crnogorskog između osnovnog pisma, do Maka, Šemsudina Sarajlića, niza pisaca jednostavno, ali isto tako i u politici stare Jugoslavije, pa i nove komunističke, dakle i komunističke, koja je u tom pogledu ostala na neimenovanju naroda. Od 68. godine, kad izlazi prva knjiga s kojom sam se ja susreo, a nikad prije toga nisam vidio tekst o nacionalnom, Salima Čerića, Muslimani srpsko-hrvatskog jezika 68. godina, prvi put se govori nešto konkretno iz čega razabirem da bih sebe mogao pročitati unutar tih redaka. Sljedeće godine bivši visoki policijski službenik Katif Purivatra objavljuje svoj doktorat, prerađeni politički i nacionalni razvoj muslimana, a onda se redaju tu i tamo nove knjige koje govore o genezi nacionalnoj, s tim što, kako vidite, i onda 70. godine Centralni komitet dopušta pod tim naraslim pritiskom prvo muka pred nacionalnom, neopredeljenost, i intelektualnog rasta, obrazovanja prije svega i traženja, jer te obrazovan ne traži ništa. Čevapi, pivo, čevapi, te stvari, onda zapravo se i ne dopusti. I sad, šta se dešava te godine? 71. je popis stanovništva,
obavi se i onda se svake godine povećava broj stanovništva, čak i više od puhog mehaničkog, nego i prilivom iz onih nacija u koje su te ljudi otišli. Tako da u Zagrebu imate u prvoj, to je popisnoj godini, oko 12.000 muslimana nacionalno, 1991. je već bilo 50.000 Bošnjaka. Međutim, iza ove knjige, ove dviju ovih knjiga, podobnih komunista, izuzetno mudrih i pametnih, Salma Čerića i Atka Puri Vatre, inače Čerić odavde iz ovih ljubuških krajeva negdje, i on je zaslužan, neosporno, i inače komunistička partija tu mislim da je napravila korak pozitivan sa proglašavanjem tog imena musliman, ali to nije bila dovršena priča. Pitaju ljudi je li bilo pokušaja povratka imenu bosanskom, u smislu ili Bosanac ili Bošnjak, tako da. Pa Mosaci to znaju da je bilo. To znaju i u Tešnju, jer tamo tog Mostarca imaju kao ime jedne ulice. Mi do duše nemamo, jer Mostar se ne treba nikom zahvaljivati. U Tešnju ima ulica Husage Čišića. Husaga Čišić je pročitao svoj amandman kao poslanik Skupštine Jugoslavije, u kojem je dao primjedbu na grb koji je opjevan u Čopićevoj pjesmi, pa smo mi ovdje učili, jer je dugo, nije prihvaćen odmah taj Husagin prijedlog, da nije 5 buktina, nego 6. 6 je republika i on je smatrao 6 naroda. A Čopićeva pjesma je glasila o grbu, kako se ovako, nikad nisam znao napamet pjesme, 5 buktina plate da pričaju svima da u našoj zemlji 5 naroda ima. Historiografski tekstovi u starim vremenima, a u sugarskim i starim, i u novijim, od Nade Hlajić, termin upotrebljavaju kako je najispravnije Bošnjak, odnosno Bošnjak. U tom smislu je Husaga bio izuzetno napredan. I njegovom, jer on je smatrao da, zahvaljujući cijeloj toj bosanskoj historiji, srednjovjekovnoj posebno, i kasnijem razvoju, Bosna zaslužuje svoje ime i taj narod je kolektivitet sa svojom kulturom. Kad dolazi do imena muslima službeno, tada se pojavljuje prvi problem. Zapravo, pojavljuje se problem imenovanja jezika. Ali o tom ću još malo kasnije reći. S tim sam samo htio reći da je bilo pokušaja, a kad je u jednom pismu, možda pod pseudonimom, je neko pisao u Ninu, zašto nije Bošnjak, onda je sva bila buka i buka da je to povratak Kalejevštini i da je to Kalejevština. A sve što je Kalejevština, to je izmišljeno i to je korisno. To je bilo tako odbilo. 1967. godine u Zagrebu, u listu Telegram, koji je inače pokrenuo čuveni pisac kao list, Adil Hadžić, u 1967. godine izlazi na naslovnoj strani deklaracija o